Poštovani prijatelji hrvatskog autosporta, dobrodošli u treću emisiju posvećenu događanjima u domaćem automobilizmu. Zahvaljujući produkciji Haksa u sljedećih 30 minuta provest ćemo vas stazama, natjecanjima i događanjima koja su obilježila svibanj i prve dane lipnja. Za početak vraćamo se na pulski autoslalom. Mladi istarski automobilist Nino Andrejević, član autokluba Opatija, u samo 2 tjedna ostvario je 2 vrhunska rezultata. U Puli, nadomak Drevne arene, gdje se vozio autoslalom prvenstva Hrvatske, ostvario je drugu ovogodišnju generalku i značajne pobjede u konkurencijama automobila grupe Sport klase 8 i juniora, čime se s maksimalnim brojem bodova učvrstio na vrhu prvenstvenih ljestvica. Gotovo u centru Pule, uz more s pogledom na arenu, sportski radnici autokluba Pula Rovinj uspješno su organizirali drugo ovogodišnje natjecanje prvenstva Republike Hrvatske u autoslalomu, ujedno bodovano i za prvenstvo Auto i karting lige Zapad. Na drugom autoslalomu Puljanka 2013. sudjelovalo je 47 vozačica i vozača iz 17 klubova. Andrejević je već na treningu najavio dobre rezultate. Potvrdio je to i sa 2 prve najbolje odvožene vožnje bez greške, čime je uoči treće, koju je rezultatski prepustio na kraju drugoplasiranom klubskom kolegi Dariju Ružiću, stekao pobjedonosnu prednost. Treće vrijeme dana ostvario je Sandi Jugovac, Istra Racing Team Pazin, uz zaostatak od nepune 4 sekunde. Andrejević je pobjedio u grupi Sport, koja je i ovog puta bila malobrojna, što je očito svojevrsna odlika ovogodišnje sezone autoslaloma. Drugi je bio Bojan Juranić iz gerovskog autokluba Petar Klepac, a treći Vedran Delimar, aka Stubaki. Grupa 2 Sprint automobila pripala je Dariju Ružiću ispred Sandi Jugovca i Ivana Srebačića, člana autokluba Sesvete. Najbrojniji su i ovog puta bili sudionici grupe serijskih automobila, čak 28 vozačica i vozača. Pobjedu je slavio prošlogodišnji prvak Goran Laušin iz sportskog autokluba Samobor ispred Marka Domitreka Dubrava i svog oca, doajena tehničkih disciplina Antuna Laušina, koji je mnoge mlađe vozače iznenadio 3. mjestom grupe, ali i pobjedom klase serija do 1600 kubika. Među 6 vozačica dominirala je Puljanka Ivada Marija, a sa istim automobilom njen suprug Nenad pobjedio je u klasi Sprint do 1600 kubika. Ekipna pobjeda, očekivano sa maksimalnim brojem bodova, ide u Opatiju, čiji su vozači ostvarili 4 pojedinačne pobjede po klasama: Rudan, Ružić, Andrejević i Jurčić. Do drugog mjesta među klubovima stigli su Samoborci, a trećeg domaćini, članovi autokluba Pula Rovinj. Prvenstvo Hrvatske automobilizmu nastavljeno je proteklog vikenda u Dubrovniku, bolje reći u Dubrovačkom primorju. Slano i staza u poslovnoj zoni Banići bili su domaćini najboljim autoslomašima i vozačima kronometar vožnji. Osim za prvenstvo Hrvatske, utrke su se bodovale i za prvenstvo regije Jug u autosportovima. Dobar odaziv vozača, 47 prijava za prvi dan kada je bio na rasporedu autoslalom i 56 na kronometru drugi dan, brojni gledatelji i odlične vremenske prilike bili su razlogom zadovoljstva organizatora i svih ljubitelja oktanskih sportova na jugu Hrvatske. Istarski vozači i ove godine suvereno vladaju autoslalom stazama i tako je bilo i na ovoj trećoj utrci sezone. Nino Andrijević, vozač autokluba Opatija, ukupni je pobjednik, ujedno i najbolji u grupi 3, a jedinu ozbiljnu prijetnju predstavljao mu je nastup Ivana Srebačića, vozača autokluba Sesvete. Goran Laušin, pobjednik je grupe 1, Opatijci su najbolji klub ispred sportskog autokluba Samobor i autokluba Pula Rovinj. Drugi dan i prvenstvo u kronometru pokazalo se kao pun pogodak. Imali se u vidu činjenica kako je ovo prvo značajnije natjecanje u ovoj disciplini izvan Istarske regije, premijera je i više nego uspjela. Odlične i atraktivne vožnje na brzoj, a pokazalo se na kraju i vrlo sigurnoj stazi u Banićima, ostavljali su bez daha ljubitelje oktanskih sportova uz stazu, ali i dale nadu kako u sezoni kada nećemo gledati krug u našem prvenstvu, barem ovaj mini krug zadrži adrenalinski naboj među vozačima. Niti drugog dana većih iznenađenja nije bilo, a dominacija istarskih vozača nastavljena je. Ivan Pavlović i njegov Renault Clio nisu ostavili konkurenciji previše šanse, a možda bi bilo drugačije da jedan od glavnih konkurenata, Zoran Vidmar iz autokluba Petar Klepac, nije imao problema s mjenjačem odlično opremljenog Juga 1.6. Marin Nežić s odličnim Citroenom AX nastavio je kontinuitet odličnih vožnji. Staza je brza, super je, sasvim nešto novo od utrke u Taru gdje je bilo na karting stazi, znači više zavoja je bilo tamo. Tu dolaze do izražaja jači auti, treba se stiskati gas i ko bude brži će i pobijediti. A sezona je dobro počela, znači prvim mjestom u Taru ukupno
dolazim sa velikim ambicijama u Dubrovnik, a vidjet ćemo šta će biti na kraju. Dubrovnik dolazim sa potpuno novim autom, Clio grupe N, znači složen je jučer bio u podne, nakrcali smo ga na prikolicu, evo, tu smo sada, gdje jesmo. Rezultat na kraju dana će opravdati cijelu zimu radove na autu. Na kraju, prvo mjesto za Ivana Pavlovića iz Autokluba Rijeka, drugi je Marin Nežić, član Autokluba Buzet Autosport, a treći Zoran Vidmar iz Autokluba Petar Klepac. Autoklub Pula Rovinj najbolji u poretku klubova ispred Autokluba Buzet Autosport i IRTA Pazin. Prvenstvo u autoslalomu nastavlja se tradicionalnim jurnim slalomom Novu Marofu, a kronometar utrkom u Požegi. Tražite odmor vaših snova? Laguna Poreč čeka vas raširenih ruku. Uronite u zelenilo netaknute prirode. Kristalno plavetnilo mora. Raj za vaša osjetila. Bogatstvo povijesti i kulture. Udobnost i mir za uživanje. Vrhunski hoteli, apartmani i kampovi. Otkrijte nove doživljaje. Poreč, Istra, Hrvatska. Odmor za pamćenje.